Rangsan kita putih buku song hai langsung norok no horjelai TV norok nugi nyaman kana sini lagi sabotong nugi nyaman kana kabang ma social media roko mangpili tini sini tiprasa bosong ya kapsin tiprawono haste pangke jatuh no sini ubono piaba tini BJP party o bo join dikha kaya abono tamni bagai ajaga thangai yak manjoi kya abono sungna hinna tini sarni thani ma phaike kay sadok puyan lamsogo sidi horjle tv ni mangplio mano lamsogo horjle tv ni ngai tei jara nai tongnai joto tiprasa tapuktai bukuk songa je tini haijarawo o channel ni bisingtei ang nukjakmani sir ani singmung ton tasing bujino paikana tabu kebang ma lukurong ni bisingtei kok kalai tongkaba singmung singlai tongka je tini tong jarawo tiprasarok national party khai tenglia tabu ancholik party khlai se tabu pressure khai sing je demand maseng adai mak khlai sinai ne amung bagino tabu bubagrani tei dul mumbai tabu tipra motha party o lukurok burung hablai tongoga a jagao tini nung khoroksa tipra sa dokhani bagai samung tang phainai tamni bagai tabu nini national party ekbar BJP o join kheke kisa lukurok srai ke khanari gari hambai nina ga question claimant kagine abo to lukurok thani tongnai no ang to actually an wansukjak kri sigango ang agini simino ancholik party no khlai phio dirgudin doira angkai khaimani ya golobo kabang manukha chini bisingo jara leader kok kaisang laya kok thansang laya nongni bisingti no kubangma nini MLA MD sirno bonugui tongo jawara layo slai layo personal attack khlai layo party no nanglai tongo inke adorsho je jaga kri hingkai o adorsho tongnani nango aboni bagai tini je national party BJP party যখন 2024 4 তারিখ সেপ্টেম্বর ও সালো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ গভর্নমেন্ট তাই जों ट्रिपाइटेड जे एकॉर्ड खालाय फैमानि आबो बीजेपी निनि सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट त्रिपुरा बीजेपी गवर्नमेंट के जोंहा जागाव लुकरनो बागिचारना बागै किसा पैकेज मानखा इनके ओ पैकेज रो तबो मीटिंग ना चली दङ ऑफिशियली भाबे न इनके सरकार रो बा लीडर्स रो जे रूलिंग गवर्नमेंट नि लीडर्स रो बरगानो इनवाइट खालायै बरक तिनि सिमिया थांलाय फैलाय अंगैनो दङ हाइफानान बिखाव वानसुमा दंमोन दिनखौ दिन दोइरा आंचलिकनि बिखा दङबा जे जागा खरकसा तिप्रासानि नि बिखा दङै दङ नरनि चैनल लोगो नर कम्युनिकेशन लोगो नगुइन दंना आनि नाहार नुता ओंखाय आ कसारो तैसा मा साफियो जे आं तो तिप्रासा थानसानि या प्रिहिनो खाय दंमानि ओंखाय आबो तो सयावैनो थाङै दंनाय आं तिनि बीजेपी पार्टी फायखान हिनजे आगाबनो खिबिरिख्ला आं जानि तिप्रासा बीजेपी पार्टी खायका ओंखायनो जानि कमर थांगानि सिनिमुं अबय हैयाब्ले आनि सिनिमुं तो दङै थानाय आनि हामजागमुं तिप्रासानो आं हामजागो दङै थानाय जेहेतु आनि सिनिमुं तिप्रासा नै आइडेन्टिटी दंमाबा ओंखाय बीजेपी नि लीडर्स रो बरक आनो शोषण माने बर आनो इनवाइट खालायका दफाय इनवाइट खालायका कगलाम सालायका मियाबो जों आगिबो फायो बर गेमने फानो ओ इनवाइट नि सिगाङो बेराय फैयो कगरक सालायो ओंखाय मियाबो सालायका ओंखाय थानाय सप्ताहबो मिनिस्टारबो एबो कैसा आसुक लायका ओंखाय सिनि डेभलपमेन्ट तिनोबो कममा वानसुक लायका मा साइक सालायका ता गेबर आ जागाव न कैसा न इनवाइट खालायका जे नों रुलिं बाय
joining paidi nang koroksa jehetu Tiprasa dafani bagi nai dong he tabuk to bus kanggo kabuma nini songmari rok phainai ge ajaga rogo development khlaina thanga angke borok kisa kubui nango o kubui namani bagi nai nono sungnango nang BJP party o join khlaidi national party o join khlaidi ani borok gano invite khlaiga angkai tini bahaino ano ringkha Mane ringkha ya noro phaika phaina ya koi nogono phai koglam salaite hingkai anomia no saito ni khachini hastini boronggonang honorable CM Dr. Professor Manik Saha tini phungo bo malaina bagai ringkha ang malai bo kaham assurance anorikha je angni ni bagi tongo Ini buano saka, kamu saka ni logi ang butong nai, tini nung judi ano, ani tiprasan ni naham no, nung wansuk kahangke, tiprasan ni man thaino judi dina ni buka tong kahangke, ang tangi phaime ang nai phaimano. Ke invite play ka tini malai ka sini tirprani boronggonang CM, tai abun iya golobo, ang nogo phaika. Koglam sarung yang nogo phaibo kobang mawan soka judi kami am sayo develop khaina ni hingkangkai kami am sayo develop khaina tha kangkai to ruling bai nama godam nai man thaino rina tha kangkai je kono party abo nang ruling ni no power tongo inke obona ang tini nahre neka ang sak na obona analysis play neka je jehetu tabo kok bai simisa kok kotor salai dongo regional party rogo কিন্তু মুংসা কোনো গ্রি মানে গ্রি বলতে কোনো বসকাং ফনুগি মানিয়া কগরি লাইও থাংলাইও ফাইলাইও হাইনি বাগै आं चंगिनाखा जे तिनि हाइसालो जेहेतु बर आनो गाहाम रेस्पन्स दिविनेनर गनुखाना बर आनो बुं लिडार्स निनि एमडीसी থেকে শুরু ক্লাই নেতা কততে শুরু ক্লাই বংनि জিএস বরংগनां बिपिन देव बर्मा बबो निजि सयं फाइनाय आंबाय कगलाम सानाय बिसिनथि आनो बो इनभाइट क्राइका आबुनि बागै जेहेतु कामियाम सायो एडिसियाम सायो सामुं तांनायनि बागैसे बारानो इनभाइट क्राइदों हांके आं सोंखा सिनि पालनो नरकटामि इमार्जेन्सि कायनो बर सगंबाने रिंजा तिनि हांके कगलाम सालायका सालायमाने बिसिनथि नाय जों Songina kaza last diga final decision of protection faika faina ano pick up laika kai ang saga thik asa tho kaham ni bagi singke ba uskang jang maningan hinai ang thangi tini BJP party wo join laika ei je sara bharatborsho tabu nahan nai khangke BJP government ni motamuti kaham no nugui dongo angka kaham nuk mani bisinthi nang koito khlai yak risa kaje tiprabo sini Dr. Professor Manik Saha, Honorable CM, bini netrite samung tangi negara nah ne tini ya persiapan. Ti pramata party ni bekakti kai ni phajia kuno invitation of phaile da ko zara. Invitation bolte bo ti pramata to age no sini buba gara, bo to chin ti prani buba gara. Brom ganang Produt Kishore Manikko. Dafai seng jokon kifili phayo, repeated effort pore phayo. Apro bo ba no sobi tongo bano ringo bo phai gangkai. Kono kok salaya tiya ida no kisa gap ngka o gap abo tam ni bagi khabo no sinai angkai hamjalai tongma jarawo judi at kaise gap kata pung thaga angkai to wan suma phayo tangi ngka te thaisa angkai ang no bisinti clear sanam sumo je development nai khangkai jeng tangi phirogi tongnai ar nugui to honor press media bisinti sum nugui to thangnai ini parliament election MP election obo sini royal family ni no rajbong thuni no khoroksa chini borong bobogara ni bibi ti promote ase ni party hin dong no BJP no both the past result abo BJP ni MP ni sini jago abo kubui Engkai ang borok jodi BJP thangi dong borok na BJP elan thung tong engkai nang ang leaders jonogon dok tangi BJP join khlaime ang nai ni wa chungmo tik tin thangata
Pajak sungu o jaga tahu BJP thangai je Tripura sarokni amsuk je demand sangai tongo tabu buskangni somoyo sini next generation rok o jaga kuno seko rungla te nini script rok no teibo kama controversy chole tongo demand khalai tongo ke a je demand rok tabu ni o jaga jehetu join khlai ka BJP o obo successful da khlai mano bad no rakho no demand da khlai no directly bo ba hai na party ni pressure ne khaira gyang to na guideline ni bagai abo do demand khainai kaisa juda renai kaisa juda nung disipane sirigi tongne no sa renai ba si renai ke o central government BJP government no renai Tripura state government থেকে proposal thana na yabo public no jesate orai pore ke hane side mo baino public ro ta soseton ni thaka abo ni bagi ang sana na yo ke mo hamya sana na ya abo nungmana ni hingai nini je government tongi tong bortomana o government be nang magdal nai ani kokka waita tar mane tabo nung jehetu boro begdo khababo manna ni ekta asa tongta ni kai nai dido abo manna ni asa tongo bolte kaisa na kaisa to rilangan hne de song chung jodi ang Tripura sa chanchani ya prihin tongo jaro joto no phaile jodi chung koklam salai ka hangkai ajaga kabama tongo jemon 125 amendment bill ni bagai nang jehetu nung si apa ang sasina bo aro rajbari bo sini bobograni nogono IPF tini general secretary Sopon Deborma te buni te kisak tongo bini ingkong kana engkai ang niji tongo bobagra tongo abuni bagi chung sign khlainai pathok laika je 125 amendment bill chung nago chung samno maro central government maro abo to nini village committee chairman dime abla to no engkai abono mamon chung nai je chung je kuno samtana engkai जों साखान मारो हरो ओंखाय जेहेतु ताबो Tripura state government BJP सरकार सेंट्रल of BJP सरकार ओंखाय तो जों आइन दिगन बो खामा वानसुगा तानि व्यक्तिगत ओंखाय नाय नेमेनि जेनु खुंगा जुदि थानसा तंखांखे अनुखुं बो खाकसामामान थानसा करि हिंगांखे अनुखुं खाकसामायाबो नों बुजिखना जे सामन दाम साननाय दं बुजि Yobaita. Dia apa no 125 amendment bill no te jehetu nongro kisa sakaba masuk sini BJP to tabu tong kan paro apa ta implement khlaya ta to bong si abo responsible ni tong kan kaisa abo tangi khlaya tong to tin se join dibo ang state president borong ganam Rajiv Sajiano salangka ofisama lain nai engka hipana ni kisa samung tongo borono yang yakana nango bono rohna bagene ngaro ma phekraka ngai ang tabu nung payment pore wansuk nai je bo bai thangi malai ne de bai ki tam botike tam tong ha jaga bo abo chung silai na nai je 125 amendment bill to Tripura mai abo to parliament pass ni mana na o 125 amendment bill nang te bisate jehetu saka bo ni na Tripura bagi simi abo bill pass nya ngna ni thaka angke sara ni notice ni bagi sing nai abo public roke buji tongo je Tripura bagi simise abo khoroksa sutui phainai hinai chongi tongkhana khoroksa tuya a jaga ambo kaisa signature tongo a jaga signature khaijak tongo an a jaga o tam sanai dofani bagi nang signature khayo ang buini bagi khayable 125 amendment bill magai to chinjo to ni Tripura sin bagi ne kaham sara notice bagi ne kaham ono ta okay sarno belai nya hambai dibo tini je sikonsa nongi buskango mangli tu bhemne tamne bagai tini bo BJP join khekya bo phununga ne bagai kai orono mathak sebana night in the hot le tv jona hambai te sarno boy hambai phununga